Maya pabengi po. Kaya kayo nga. Ngayon po Biyernes, kalima ng Aldo, Oktaba ng Paskwa. Kaniting banala kapag masusyan, yabe tala po ka rin kakatamong panalangin ding makatuking kaya doon. Paraking kapasalamatan dari, pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Cesar at Lorna David, J. De Asis, Fred Cabalya, paraking kebaitan dari Lito Wiangco, Helen Gomez, Gloria Pabalan, Luz Medina, Jocelyn Cuaderno. Paraking special intenciones dari Leila Biog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, pamilya ng William Russell Malang, pamilya ng Yolanda Ramos, pamilya ng Lito Panlaki, Ani Razon, Mary Manette Pineda, Joed at Karen Joy Dimitri, Raquel Cruz, Maria Maria Lacap, Teresita Manansala, Gloria Sangkap, Derek at Flor Sanchez, Daryl Francis Sanchez, Michael at Nida Orquico, Rika D., Trina Yason, Mirna Ulyege, paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Lito Panlaki, Maria Nicolay Rose Santos, Cecilia Tiambao, Lito Wiangco, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Emilio Guevara, Gloria Arevalo, Nilo Dan, Attorney Roleto Arce, Erlinda Manansala, Maria Edna Castillo, Ana Benitez, Dick Ong, Cleopas Guevara, Benson Ong Sr., Ria Yu De Leon, Charlie Arevalo, Delia Romano Benitez Michael, Angela Magtuloy, Marilu Magtuloy, Roy Magtuloy, BJ Sarmiento, Jomer Reyes, Eduardo at Elsie Palma, at ding sablang kapatadtamong masakit. Paraking alangananggang kapainawan daring kapatadtamong mayango na biye, Dinorma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Gerald Amado de Mata, Lilia Valencia, Janet Tulio, Jose Ginto Sr., Corazon Gloriani, Fe Baluyot, Domingo Morales, Teresita Castro, Armando Pangilinan, Efren Nogoy, Demetrio Simon, Jose Garcia Jr., Amado and Estela Layag, Hilaria Estañedo, Eunice Sarmiento, Consuelo Apalit, Joseph Roland Carrion, Eden Kiambao, Benito Rebese, Jose Aquino, Mario Medina, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at ding ala ng makaga nakapakarela. Makanyan mo naman, paraking kaligtasan ding sablang balang metong kaya katamo laban king COVID-19. Paraking malagwang kapaldanan daring kapatadtamong may apektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran king kaniting pandemya. At paraking kaligtasan daring kaya katamong eganaganang frontliners.
Ing Ginu tinayid ning kayang balayan, iba't king pangayalipan. Ding karelang kalaban, ing dayat malat no tikpan. Anting meto nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon damungan, king lagi ng ipa, amponing anak, amponing banali Espiritu, Amen. ing Ginu manatili kaya kayo. At kaya kan timurin. King bit mong kapakumbaban, ganakandalang ngeni at sisyan, ing kaya katamong kasalanan, at aduan tamo king Ginu, ing kayang kapatawaran. Ginong Jesus, pagkaluban mo kayong wagas at alangang lugod, Ginu pakalolo. Ginoo pakalolo. Ginong Jesus, ikayong batong sikwil daring manalakad bale, aya namang linto, pe kamaulaga. Kristo pakalolo. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, kapamalataneng lagyo mo, magagawa ing makapagmulalang bagya, Ginu pakalolo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa mayubayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangabataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bihe alang angga. Amen. Ligaya, king Diyos, King kakatas-katasan, at king yato kapayapan ka rin taong maya papilubluban. Pupurianda ka, parangalanda ka, sasambanda ka, paligayanda ka, pasalamatan ka, paulining maula mong ligaya. Ginong Diyos sa harining banwa, Diyos ikpang mayupaya, Ginuwa nakabugtong Yesu Kristo, Ginong Diyos, Kordero ning Diyos, anak ning igpa, ikang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Ikang milalako king kasalanan ning yato, tanggapan mo ing dalangin mi. Ikang makalukluk wananig pa, pakaluluan mo kami. Uling ikang bukod kasantusan-tusan, ikang bukod Ginu, ikang bukod kakatas-katasan Yesu Kristo, kahagom ning banal Espiritu, king ligayan ning Diyos, igpa. Amen. manalangin tamo. O alananggang iba, binyeme kay kaming misteryo ning pangakabos, anding kay kaming pamakikasundo king pamisan netong. Ing pagmasusyan ming bayong pangabayit, mikabunga neman sanang labis-labis, king aldoldo ming pamibyebye. Itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Kasalukuyan da pang magsalita karing tao di Pedro at Juan, inyang dinapit karela ding pari. Ating kapitan daring gwardya ning templo at ding Saduseo. Kalilingas-ngas da king ding adwang apostol, tuturura king sinubiyang mebye Jesus, ing meto nga bage, patune king sublilang miering mete. Inya dekapdala at pepakulong king sukulan, ang gaitang kabukasan, ang tinaning mabibengi na. Dapot, meniwala la ring dakalataong mekarandam king penaralda, at mamabot lang hanggang 5,000 ring lalaking miragdag. Kabukasan, mitipon la Jerusalem ding pamuntok daring Hudyo, ding makatwa at ding talaturuning kautusan. May kipulong la king pekapon ding paring i Anas at kang Caifas, at kang Juan ampon kang Alexander, karing aliwana panggalame ning pamilyana ning pekapunding pari. Pepatalakaran kingarap daring apostol at kitang dakarela. Makanano yung depatiti? Nanuing kayo payan nyo o isanong lagyo yung ginamit nyo? Nga nang mekibat Pedro, akit mon king banala Espiritu. Makamal a pamuntok at makatuwa na ning balen. Nunging kukutang yu kaya kami ngeni tungkol yaking depat ming mayat king taong lumpo
at nung makananuyang kinayap, sukat yung abalo at pati na ing mabilog abalen na ning Israel, ingiting tao makatalakad yaketi king harapan nyo, at lubos siyang kinayap, uli na ning upaya ning lagyo ng Heso Kristo ning Nazaret, ake kayong pepapako king krus at pepasubyan ng ning Diyos. Jesus, yaitang amanwan na ning kasulatan. Ing batong eyuburi, ikayong manalakad bale, yakabud ing meging mahulagang diling batu. Bukod mong kang Jesus mayakit ing kaligtasan, uling karing sablang lagyong binyena ning Diyos karing tao, keti king yato, bukod mong king lagyong yan, karintamo malyaring miligtas. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, yung pakibat tapo, ing sikwil dang batu, ding manalakad bale, yan naman ing linto, peka masalese. Ing sikwil dang batu, ring manalakad bale, yan naman ing linto, peka masalese. Umunya kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya. Wagas ing lugod na at alang angga. Ding memalen ning Israel, bustan sa biyanda. Wagas ing lugod na at alang angga. Ding sablang sasamba king Ginoo, bustan yung sa biyanda. Wagas ing lugod na at alang angga. Ing sikwil dang batu, ring manalakad bale, yan naman ing linto, peka masalese. Ing sikwil dang batu ring manalakad bale, ya naman ing linto peka masalese. Ing Ginoo ing makirapat kaniti, at tune makapagmulalang lalawan. Iti yay ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ing sikwil dang batu, ring manalakad bale, yan naman ing linto, peka masalese. Iligtas mo kaya sana, O Ginoo, iligtas mo kami. Papagtagumpen mo ing sablang lakad mi. Itang daratang king lagyo ning Ginoo, bendisyonan iba't king templo, tanggap yang bendisyon. Ing Ginoo, ing Diyos, meging maganakaya kaya katamu. Ing sikwil dang batu, ring manalakad bale, yan naman ing linto, peka masalese. Talakad tapo ba ang parangalan ning may pabalita? Alleluia, Alleluia, wikain mo, po'y makikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Iti ay ngaldo at tinatag ning Ginoo, sukat tang tumula, ampon magsaya. Alleluia, Alleluia, wikain mo, po'y makikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ing Ginoo manatiliya kayo, At kaya kanti mo rin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya kaya ka o Ginoo. King panaw na ito, pasibayang pepakit Jesus, karingalagad na king pampang, naning dagat-dagata ning Tiberias. Pepakit ya king antikaniting paralan. Miyabe-yabe ri Simon, Pedro, Tomas, ing mayaos kambal, Nathaniel, ataw Kana, Galilea, ding anak ng Zebedeo, at ding adwa pa karingalagad ng Jesus. Manasan ko, nga nang sinabing Simon, Pedro, karela, tuki kami keka, ngara naman kang Simon Pedro, may kulat si nakeking bangka. Dapot alalangarakap na no mga san king kabuka sa ita. Inyang saslag ni ngaldo at yu Jesus king pampang dapot, ere akilala, ding alagad king ya Jesus. Nga nakarela, anak, ati na kayong ikwa? Ala, ngarang may kibat. Sinabi na karela, ibaldugye ing lambat king dane ng wanan ning bangka at manikwa kayo.
Bildog de ing lambat at ere agyong isa ka uli na ning keraklan daringasan. Nga na ning alagad pa kamala ng Jesus kang Pedro, iya ing Ginoo. Panamdam ng Simon Pedro king iya pala ing Ginoo, sinulod na ing imala na uling lubas siya at linoksuya king danom. Dapot sinadsad lang makabangka king pampangding aliwang alagad at guguyod de ing lampat amit mong asan. Ela masyadong malawot king pampang, mga dinala na yarda mo ing dayura. Kasarak karaking pampang may nakit lang uling amibabaya at asan ang makaderang ampon tinape. Nga nang Jesus karela, magdala kayong mapilan keni karingasan na arakapyo. Inya, si Nakeya king bangkay Simon Pedro at ginuyod ne papunta king pampanging lambat amit mong mga ragulayasan. Dinalan la at 50 at lue gana-gana. Eya may sira ing lambat ang yang marakala. Nga nang Jesus karela, may kayo keni at magalmusal kayo. Dapot, ala, metong man karela ing may ngangas kinutang nung ninuya uling balura king iyeng Ginoo. Linapit ni Jesus at kinwane ing tinape at binyane karela at antimurin dingasan. Itiya, ing katlong pamipakit ng Jesus karingalagad kay bat ng sinubling mebiye. Pakamalan kong kapatading mayap ng balita ng kagatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pabengi po kay kayong ang sabla. Baya pabengi po, among. At napuking karagol ing perwisyo potang ating lapak o ating gapak. Maragol ing perwisyo po tapong ating busbus o kaya naman po ating gisi. Ne po? Halimbawa, ing bubunga na ning pibale-bale, potang busbus ya, siguradong potang mumuran, malyaring tumulo kanita. Perwisyo ita. O kaya naman, ing susulod na pantalon, bigla-bigla, may lapak ya. Po pwede mo rin po, ing supot na bibitbitan mo, may gisiya. At miyayaliwa pa. Maragul naman pong kawaldasan at naking karagul ing sayang, potang ating may bulos, ulining ating busbus. Sayang potang elangan may rakap, ulining lambat, alapak. Sayang pinaman po, potang ating gisi, amalagwa naman dapat masulsi. Ale? Totoo ita. Pero king mi pasag ebanghelyo, nung nga pansinan nyo, po makanyaning milyari. King mi pasag ebanghelyo, nano ing sinabi na ning Ginoong Jesus, karing alagad na, inutos na la, ring alagad na, king iyatsare, ing lambat da. At iti gewara, may mintula kang Jesus, pero kanyang mumuna ede pa akilala. Pansinan niyo po, ing alwagi, ing karpintero, iya ing tuturong manasan, karing saneking danuman. Bala mo, awkward yata, yung makatod kanita. Dapat Jesus yung iturude. Kasi ing pamangabiyayan, da pamanasan. Pero Jesus ngeni ing tuturo kareting manasan, na iyatsade ing lambat daban kanu kanita, manikwalang dakal at miyayaliwangasan, at tutuk ing milyari. Nga na po ning pamamasata mo, 153 lang. Gana-gana ring merakap ayasan. 153, sisimbuluya iti king sabla-sabla. Gana-gana, pangkalahatan, lahat-lahat. Pero pagmasdan niyo po, ing lambat asapak, man mo may lapak. Alang asan may bulos, uling pinaman alang busbus, may busbus. O ito po yung punto na mismo, ng may pasagi ebanghelyo, nung alang busbus, alang mabulos. Kimpong kay katamong lambat ayaw sa na pamilya. Lambat, pwedeng yung lambat pamilyaya. Nga po? Atin bang mabubulos? Atin bang kailangan takpan uling ating busbos? Busbos king familia, potang eno po mi papagmasabal ding miyembro ning pamilya king betong at metong. Busbos yung pamilya, potang atin lang papaboran ding pengari. Nga po, so nano ing dapat gawan, panagkat naniti kay katamo,
tapalan la ring busbus, bana lang mabulos. Palitan daya, king lambat ning komunidad, halimbawa baryo, village, pwede mo rin pong parokya. Atin bang mabubulos? Atin bang dapat takpan abusbos? Paganaka po, ing lambat na ningapong Ginoo, ing balen na ningapong Ginoo, alayang dapat busbus, ban kanita, alang mabulos. Nano po yung masanting daptan, nung ating gisi, dapat akwata mong manyulsi, dapat akwata mong manay. Talagat kawan po. Kapatad kambening tula, king pamanyupli ng Mebya Kristo, marapta mo king Diyos sa ibata mo at manalangin. Pekiramdaman nalat, peki batanding panalangin na ring anak ng binang pakamalan. Manalig tamong pakiramdaman na rin kaya katamong kayadwanan. Karing balang kayadwanan ngayungan pong maniga po, Ginoo mo paboren ding anak mong mamaus keka ulitan niya po. Ginoo mo paboren ding anak mong mamaus keka. Banding pastol manimuna laking kasalpantayanan at suywandong mit mong lugod king kawan na pigkatiwala na karelang Kristo ing maya papastol ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo mo paboren ding anak mong mamaus keka. Baning meto sikluban makapagsayaya king kanwanan ning tunay kapayapan ababiyena ning mismong Kristo kaya katamo ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo mo paboren ding anak mong mamaus keka. Banding magkakasakit tang kapatad damdamandang miyalilan tula ing karelang lungkot ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo mo paboren ding anak mong mamaus keka. Baning kaya katamong komunidad mi kakasalpantayanan niya at tetagan mo niya patutu king pamanyubli ng Mebya Kristo ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo mo paboren ding anak mong mamaus keka. Iyabetala mo naman po karing kay katamong panalangin deting makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan daring pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Cesar at Lorna David, J. De Asis at Fred Cabalya. Paraking anibersaryo ng kebaitan dari Lito Wihangko, Helen Gomez, Gloria Pabalan, Luz Medina, at Jocelyn Cuaderno. Paraking especially intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, pamilya ng William Russell Malang, pamilya ng Yolanda Ramos, pamilya ng Lito Panlaki, Ani Razon, Mary Manette Pineda, Joed and Karen Joy Dimitui, Raquel Cruz, Maria Mariel Lakap, Teresita Manansala, Gloria Sangkap, Derek at Flor Sanchez, Daryl Francis Sanchez, Michael at Nida Urquico, Rika D, Trina Yazon, at Imirna Ulyege. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Lito Panlaki, Maria Nicolay Rose Santos, Cecilia Kiambao, Lito Wihangko, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Emilio Guevara, Gloria Arevalo, Nilo Udan, Attorney Roleto Arce, Erlinda Manansala, Maria Edna Castillo, Ana Benitez, Dick Ong, Cleopas Guevara, Benson Ong Sr., Ria Yu De Leon, Charlie Arevalo, Delia Romano Benitez Michael, Angela Magtuloy, Marilu Magtuloy, Roy Magtuloy, BJ Sarmiento, Zomer Reyes, Eduardo at Elsie Palma at ding sablang kapatadang masakit. At para king alananggang kapaynawan na rin kapatadamong mayango na bye, lalong-lalo na din Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Lilia Valencia, Janet Tulio, Jose Ginto Sr., Corazon Gloriani, Fe Baluyot, Domingo Morales, Teresita Castro, Armando Pangilinan, Efren Nogoy, Demetrio Simon, Jose Garcia Jr., Amando at Estela Layag, Hilario Tanieto, Eunice Sarmiento, Consuelo Apalit,
Joseph Roland Carrion, Eden Kiambao, Benito Rebese, Jose Aquino, Mario Medina, ading sablang kaladwaking purgatorio at detangala ng makaganaka pakarela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kay katamu laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan na rin kapatad tamong miyapektuan, kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan na rin kaladwa na rin kapatad tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan na rin kay katamong ganaganang frontliners, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, emo paborending anak mong mama Oskeka. Ngayon yadwan tamang sarili tang kapagnasan. Iba balo mo ring dakal ng pamangailangan ning kekang balayan king biyekete king yato. Pakiramdaman mo kami at pakibatan mo ring panalangin na ring sablang sasalpan taya keka. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Mi puri ka, ginong Diyos, ning meto sikluban, uli ning kekang kayapon, ting gamiting tinapay ang pangmikeka. Tinapay ang bunga ning gabun at pipagala ning tao, para kaya kami magawang tinapay ning biye. Mi puri ang Diyos kapilanman. Mi puri ka, ginong Diyos, ning meto sikluban, uli ning kekang kayapon, ting gamiting alak ay ang pangmikeka. Alak ay ba't king ubas at pipagala ning tao, para kaya kami magawang inumana ning kaladwa. Mi puri ang Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatid, baning kayo katamong daon, matanggap ya, arapaning Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sana yung ginuing daon karinggamat mo, ikapurat kaligayan ng kayang lagyo, yung kakatamay kasaplala at yung babilog ng Santa Iglesia. O iba mimiglalang, idala mo sana, king kayang kaganapan, ing espiritu ning biye at inggap ming ibat karing kalam ning Pasko. Itimawa mo kami, king pamagdulap karing bagay-bagay lilipas, king biye kati sulip, at saupan mo kaming miyarap karing kay kaming puso king kayarian karing banwa. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At keka ang timurin, iyat nayo ring puso yo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan dayeng Ginoo Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dagang parati, at numan karino iba Diyos kingalangang katlubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong Ginume. Pupuriyan da ka king lubos maragulatula kaniting aldo ning Pasko. Inyang Kristo meging sakripisyo Pascual meya. Yang tunay kordero amilalako king kasalanan ning hiyato, king kayang kamatayan sinintang na kay kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye, lenari nat binalik ing kay kaming biye. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kay kang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dangbamamye kapurian kay ka at naming ang sasabi. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmuya yung banwating yato king kang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ning Ginoo, o sana king kakatas-katasan.
Tunay ka pinbanalo ibay, ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lubking bamaylas at kamatayan, kinuaning tinape, at pepasalamat yakeka, piraso ne at binyene karinggayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, iti ang kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, at binyaning kalis karinggayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti ang kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang daw. Ban kita may patawaran na rin kasalanan dapta nyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Ginoo ka pamilatanan kaya kang krus at pamanyubling mebe, linigtas mo kami at ikay talapagligtas ng yato. Inyang eni gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, daraon mi keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngan sanang mi sulu-sulu, king katawan at dayang Kristo tipuna na kami nganting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban miganap yaking lugud, kambe ng Francisco kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, i Pasiano ing kay kaming Obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan miya naman ing anak mong Norma, ay naus mong meko na ketiking yato. Ang tiningking binyag, meteya kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sa naging kayang pangsubling mebye. Ganakan bola naman, ding kabatad ming pepay nawan at maninayang subling miye, at ding sablang meyang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, agay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburiyan king kaya baning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ibang mayupayang tutu, kagumning banalay Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alang angga. Amen. Ngani po, ang timong anak ng inampun, ning kaya katamong maya pagino, maus tamong ngani kaya karingamanong tiro na kaya katamong. Ipami acubanwa misamban yaing lagyumu datanging kayarian mo mi pamintuan ing lugmo ketisu lipantiban noa mi pamintuaning lugmo ing kakanan mi king Aldo ibiemu ke kami king Aldo ngeni ampoy patawad mo ke kami ring salami ke ka handing pa
mamatawad mi, karing mi kasala ke kami, mga emuke pay sa walking tukso, nunay ikabusking marok. Ikabas mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati king mi kabus king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman king adananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari manggaman king alang angga. Amen. Ing kabayapan ng Ginoo, wanadili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimurin. Ipakita po ngening may kakametong tamo, king kapayapan. Kordero ng Diyos, sa milalakok ng kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakok ng kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakok ng kasalanan ng yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Niyo, ingkay katamong malugod ang Ginoo Yesu Kristo, niyo yung kordero ng Diyos sa milalakok ing kasalanan ng yato, mapalad na ring mayaws king apuna ng kordero. Ginoo, kung matampantanggap kaya ka, dapat tiyagkas mo niya yung amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Antipona para kimpami kinabang. Nga nang Isus karing kayang disipulo, meko keni at magalmusal kayo, at kingwaning tinape at binyene karela. Hallelujah.
Ralakad. Manalangin tamo. O iba ming malugod, ingatan mo sana ring sablang linigtas mo kang Kristo. Ikaming mikabos kapamalataning kayang pamaylasat, kamatayan, parati kaya sanang masaya, masaya ing kayang pamanyubling memye, uling iya, ing manggaman king alang angga. Amen. Siklaud tampo para karing orasyo imperata. Manalangin tamo. O mapamakallulumpon mapagmalasakit ay ibame, lalapit kami keka, kaniting masipit apa mangailangan me. Adwan me keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakala kasakitan kaya kami at may kamatena, karing dakala tao. Adwan me ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat me kaya kaming makayulo mong gamat. Ing takot me king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknakan mo ing kasalpantayanan me, at palusukan mo ing masabal me king metong at metong. Ipanalangin me ng tabayanan mo la, ring taong me tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin me la, ring peka punming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan de iti makasalikot at bukod mong paraking kapakanan daring memalen. Bendisyonan ming sablang pa magkapilit me, ban mapupus na iting pandemya king bansa me. Panalangin mi laring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing may salunan, ban makasula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignagan mo yung pamagtagulaling daring sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula pa buren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap nalasan ang malalagwa, ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alan hanggang kapay na wandet ang miyango na biye, pagkalam mo kay kami, ing grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap daring sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang paulining masabalat pa magmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kami nga lang kasasabkulan kaniting krisis, at layon tayra na kami, king pamagbayong lubat kabanalan. Itingan po aduan mi, king kapamilata ng Kristong ginume. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na hindu ng Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi kay kaking kakulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios hindu ng kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Inginu manatili yake kayo, At kaya kang timurin, at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu, Amen. ing Santa Misa, midaune, umen ako ngan ngeni, king kapayapan at lugod ng Kristong sinubling mebye, Alleluia, Alleluia. Salamat King Diyos. Alleluia, Alleluia.